Okwihaye forms kwate bendera ya NRM mu kalulu ka primary nkugumizamu ahabwa abesimbera ahabwa MP meya na mukuru w'entebe ya katano. Izo barwanyumwe abazyo hariho abantu bashatu bazibiirwe kwihaye empapura mwanyuma yo kushanga batari mu Obwegyese ya NRM. First chest on 3 people, 2 ladies and 1 gentleman who belonged to the FDC and they had tried to sneak themselves here. One belonged to UPC, a lady of FDC and yes, 2 ladies of FDC and 1 man from Lango sub-region who is a UPC. Dr. Tang ayihanangiriza bari kwehandiikisa okwehandiikisa bizona ezakubasa kushaza mu kwesimba kwabo. If you have your money and you think you are going to buy voters and we have evidence, we shall cancel your victory. The commission this time round looks and is firm and different in action. Hinabihire empapura kwesimba abituganireho nabo. Ninsima munonga ntine bwacyo habo ko urugendo rwanje rwono kwikana hindi okori hanga ryanje ryona urugendo rwanje rukatandikira ibanda basically nkakore ibintu bingi biri musako z'abacyara sako zemnyeto so ninyenda kora socio economic transformation. Haroyogerwa rero nyina omuhimbo mwingi kandi ninsima mukamaruhanga habo kumpiki hari kinu obunsoboire kwija nkahayo okwegomba kwange kugenda kwatira NRM bendera obonye simbaho nko mukurasi mu rukura turukuru ihanga hawakibanda eyamasirimuka hatutaye empapara kwehandiikisa hine ebintu bingi ebitube tukozere konka hine nebikiryo bimisho enjezi n'enteeka ezitube twayemera kuhinga kushakira abantu ebikisigarire nko mizi ombyenguto enguto ya butarangu okwika masindi ejo ntuza kugishaba abo kubona wageshabire kandi naza kwesimbaho omupate ya NRM kandi nyina masiko ngo abantu baza kunshagika nko kubatiye no banshagika kurango nabasa okuzombwe bembezo kujeshera kajaro mu parliament. Ndiyo ni maririza ekizimbe kitu cy'abacyara ekitwa be training ngiramo abakazi ebyemikono ebyemyoga kuba MP buri kashara mu ngenda kuba president buri biro bine byabyo kandi ni myaka nkagana mukaga chini emyaka mingi mwe sinakugira mwa ya Trump wakinana gacha kwa Jimmy Muhumuza.